Экинчи жұп болып сахнаға чыга турган, айтыш кура турган акындар Нурайым Бактияр кызы жана Темирбек Матыбаев. Кыз жигиттен бир жакшы айтышын куруп бериңиздер. Келиңиздер. Убактыңыздар 15 мүнөт. Жакшы айтыш куруп бериңиздер. Yeşilet kana kumum kaptaldın, eline geldik çat kaldın, ezelki gülböz cançarda elesi gelet altardın. İdris kayıp bolgon yer, ıyık yer bolup saktaldın, sangırgı süygön baydılda saptarında danktaldın. Çat kaldın tosun aşkanda, çar bulut kapta basmanda dep çıkarmalarda danktaldın. Altının arbın devugam aytılı çarat jaktardın, terek say surma geneken tenge sarбыды kaskandın. Genderingde tügötböy çatkal geler ki munga saktagın, emi karayım biraz kaptalım, aylanayın Nurayım aytıştan boldun tapkanım. Kes gelip aldım aytışta, bugün gelininen çat kaldın. Hayday bir gana jarkı bey gülgönün, ajarım basat düynönün, ansatkan uluğun akındı, alımkan bolup jürbөгün. Gündöy jarkıp gülgönün, güyütüm basat düynönün, göksötkön ötön akındı, göksulu bolup jürbөгün. Janın ele çatkaldan tabıldı Nuray süygönün, kızıkpa eleң ırdayın, antkeni kızganbasın üydөгün. Anda mese tuğandarın aytıştan ele baştayın, kişilerge gelin boldu Nuray'gı sanda munu maktayın. Nuray degen karaçı özümdün bolot tayecem, özgöçö seni danktayın. Manayı munun açılbayt bir tamaşa sözdön aytmayın. Yemine jen oylasam, bugün gelin boldun çatkalga, emi geltirip ırda saptarga. Yergi turgan gezimiz el gelip mında jatkanda, Nuraydın alsan çatkalım oğonırga kanasın. Önörlördün bari var komuzçuluğun tavasın. Çatkalga diysen Nurayım, aytışka gelip karaçı turmuşka çıkkan akın dep tarıхында kalasın. Birok çatkal 6 metr kar jağan, abıdan soğuk jerdeşet, aylasın eптеп tavasın. Bul Kızıljardan öskön kız, 40 gradus ısıkta kızıldarбыз ekken kız. Emgek burup sanasın, ardakta uşul Nuraydı jılıulap karabasaňar, çatkalım çeyrıktırıp alasın. Kaldı
Ардактуу Нурай жакшы айтты, анык сөздү кашкайтты. Айтканын улап Нурайдын ардактап биз даң айтсакпы? Елесине бүгүн бир эчен нерсе тартсакпы? Жанаң аэропорттун айт делем, андан кийин бир байкем оорукананын айт деген. Суранып атса туугандар, айтпай артка туугандар, качып кетчү мен билем. Дары ооруканаңар буйруса, бүтө турган кез келсин. Жаман оорудан элдерим андай күдөрдө, үзө турган кез келсин. Ардактуу Нурай эжеке, бүгүн элиме төктү термесин. Айтылуу чаткал жердесиң, ырас эжем айткандай, аба аэропортту салалы, айласын анын табалы. Кетирбей сууңду чет элге, пайдасын көрүп мекенге кести дагы салалы. Ошону дагы туугандар ардактап колдоп алалы. Эртеден бери бир жерде акындар ырдап жатышат, асылдар ырдап жатышат. Алтын көп деп чаткалды ар бирөө тең айтышат. Бирок эмнеден алтын көбөйгөн ошонун айтпай жатышат. Менин ошогоң ичим ачышат. Анткени чаткал көрдүң майрамды, чаткал көрдүң арманды, чаткал билдиң чындыкты, чаткал туйдуң жалганды. Эчен өкүмдар пайгамбарлардын өмүрү сага байланды. Эчен деген акында, эчен деген асылда топурагың аңайланды. Ошондой алтындар көмүлгөн үчүн алтын болуп чаткалым ой. Бул кездең аламга бердиң пайдаңды. Агам келип бир нерсе кыстарып кетти көрүнөт. Кыскарсаң ыры темиштин кыскарып кетти көрүнөт. Биринчи жуп болгондон алмак экем көбүрөөк. Ал жагы болсун тамаша, акындар ырдап төгүлөт. Чаткал деген кенен жер, чаткал деген терең жер. Сагынсаң эгер чаткалды, айда жылда келе бер. Чаткалдың ойлоп олтурсаң, чаткалдын ичсең кымызын, чалкыткоң ичиң тымызын. Токтолбой жутуп ийгин деп толтура куят чынысын. Элиңе келген кишинин 2 күн бою сыйламай, эзелтен калган жумушуң аман болгун чаткалым. Арбый берсин ырысың, тилден көстөн сактасын, тирилик турмушуң тыңысын. Аныгын сөздүн айтканда, чаткал сага суктанат түндүк түштүк жанада. Бул кезде батыш менен чыгышың. Чаткалым алгач келип турамын. Шырылдаган булагыңда канып калды кулагым. Байгеңдиң эмес чаткалым, бүгүн батаңды сурап турамын. Дөңкү журттан ардайым, ушундай жакшылыктар көп болуп да жамандык такыр болбосун. Бешикте балам ойносун. Кудайды сүйгөн чаткалды да Кудайым өзү колдосун. Агырдан болсун андай эле акындардын белеги. Кудайым элим буйруса, чаткалдын 100 жашына ой келели. Нурайды сүйөт чаткалы, Нурайга күйөт чаткалы. Келин бол деп Нурайдың элде каалап сүрөп жатканы. Азыр бир байкем чыгып бир жерге сизге акча берип шашканы. Келин болуп калса деп сизге калыңын бере баштадың. Эми кабылган сүйүү огуна, эже карабайт бары жогуна.
Tamanın taşтай tay salbay taş kömürdün çoğuna. Tengingdi sen tavıp sen dağı tüvölü kılgın hareket. Ardayım birge boluğa aylanayın erkekler. Kız degen vakit kuş bolot kıstırgındayım oyuna. Kulpurtup tap tap bağıp al kuş konboy koy boy koluna. Ulardı vemi sos boston akınдар dağı jönöldü tüşöyün anın soňuna. Anan sizdi garap oltursam sen kırgız eldin gülüsüň. Bulbuldum mukam tilisin akındardım birisin. Ayabay mıktı jürüşüň bilbegenge Nurayım buralgan kıstın birisin. Bilgenderge çirkin ay oy Nuray Hudaydın şedevrisin. Barakелде акындарга ыраазычылык билдиребиз. Жакшы айтыш болду, жакшы айтыш курду көрүнөт. Эл журтубуздун сахнага чейин келип ыраазычылыгын билдирип атканын өзүнөн жакшы айтыш болгонун билсек болот. Ыраазычылык билдиребиз. Нурайым Бактияр кызы жана Темирбек Матыбаев болду. Буга чейинки жүптүн алган упайы Асылбек Маратов 48 упай, Элмирбек Иманалиев 50 упай. Эмесе Нурайым Бактияр кызына берген упайыңыздар, Нурайым Бактияр кызына берген упайыңыздар 9, 10, 10, 9, 9. Атаандашы Темирбек Матыбаевка берген упайыңыздар. Темирбек Матыбаевка берген упайыңыздар 10, 10, 10, 10 жана 9. Бар болуңуздар ыраазычылык билдиребиз. Айтыштын экинчи жуу болду.